Doctora Jerry Ramón Rufner, Hatun Yachaiwasi, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Kajmantam, Huicusja, Medalla de Honor San Marquina Nisjata, Tribunal Constitucional Umalij, Marianela Ledesma Narvaisman, Chaynayatag, Pusaj graduados Kajkunaman, Yachayninkupi, Hinayatag Ruayninkupi, Umalij Hankuraiku. Kay hatu uriksikuymi apakusqa casona del Parque Universitario nisqanchikpi chaypi magistrada Ledesma niykamulasqa kaypi tarikuq runakunam kaniku estadupa llamkaq wasipi kamachikuna yachasqaykuman hina ruwaspa. Niykamulasqataq karupiraqmi kachkanchik llaqta runakuna igualpura tiyanapaq aswanja harkasqam hipakuchkanchik estructura tikraykuna nisqapi mana chihap kaqta yuyayninchikpi tikrayta maskaspa. Ledesma niykamulasqataq igualdad de género hinallataq kay awhanakuy tukunapaqsi warmikunata usuchiptinku mana rimayllapichu hipakunmankuqa. Kay igualdad de género nisqanchikqa yuyayninpi hinallataq espiritunpis tikrasqa kanman. Niykamulasqataq kay cambios estructurales nisqanchikqa yuyayninkupis kanan. Sichusma mana llamkasunchu. Enfoque de género yachachiypi hinaptinqa warmikuna sarunchay. Chaynallataq kay derechos económicos, sociales, salud hinallataq reproductivos kapuqninkus mana hispichisqachu kanman. Chaysi llaqta runakunapa sarunchasqan runakunata amachana.